Hallelujah. Hallelujah. How many of you are blessed? Ni wangapi wamebarikiwa? Did you hear a message from Anglican? Mumesikia ujumbe kutoka Anglikana? Can I tell you one thing about Anglican? Niwaambie kitu moja kuhusu Anglican. The head of Anglican Mkuu wa Anglican is in Canterbury. Ako Canterbury huko UK. In the UK. And the head of Canterbury na mkubwa wa Canterbury is a king now. Ni mfalme wa huko. But previously was the queen. Yeah, the Anglican church belongs to the Queen of England. And now there is a church of God. Na sasa kuna kanisa la Mungu. The church of God is also the part of Anglican. Kanisa la Mungu pia ni mpango mmoja wa Anglican. That is what we call the Canterbury. Ndio tunaitaka Canterbury. But again, lakini tena, remember there is a time I went to invade the Freemason there. Ikumbuka kuna wakati alienda kuvamia I'm Freemason. the only one person that has stolen from the devil. Yeye ni wa kwanza kuibia shetani. I broke into their church. Nilivunja kanisa lao. There at Nyerere Road. Hapo Nyerere Road, Mamlaka Road. I stole their book. Akaiba kitabu chao. The register book. Kitabu chao cha ujasiri. And there are so many people that were there. Na wako watu wengi sana ndani yake. Who is who in the nani state? na nani katika sheria. All the preachers that you know. Wote wahubiri mnaowajua. They are part of that book. Wote wako katika hiyo kikundi. But who is the head of the Freemason? Nani mkubwa wa Freemason? Is the king. Ni huyo mfalme. So the king is the head of the Freemason. Kwa hivyo mfalme ndiye mkuu wa Freemason. And the head of the Anglican church. Na ndiye mkuu wa Anglican church. Now you can see what we are talking about. Sasa unaona tunachokiongelelea. And these people, na hawa watu, they have a top and deep secret. Wako na siri kali za juu na chini. What you say about the Muslims, vile vilivyosema katika Waislamu. The Abuja Declaration. Katika Abuja Declaration. That time I was a Muslim. Wakati alikuwa Muislamu. My name was Ibrahim. Alikuwa anaitwa Ibrahim. Ndura waruinge. Ndura waruinge. And I was part of the meeting that was held in Abuja. Na alikuwa mmoja wa hiyo mkutano ulifanyika Abuja. Whatever they said about Kenya was part of, yote walioyasema kuhusu what they say about Kenya. Alikuwa mmoja wao. I was part of the people who were instructed. Alikuwa mmoja wale walishauriwa to come and make sure Muslim grows in Kenya. Akuja hakikisha Uislamu umekuwa mizuri Kenya. I was invited by Muhammad Gaddafi. Alialikwa na Muhammad Gaddafi. And I traveled to Tripoli. Na akaenda mpaka Tripoli. Then we were taken to Benghazi. Alafu akapelekwa huko Benghazi. Where he had a big tent. Alipokuwa na hema kubwa. And I was sanctioned. Na akaadhirishwa. To come and build mosque 5 kilometers apart in this nation. Akuja ajenge misikiti kilomita 5 kuachana. Fortunately. Kwa uzuri, kwa wema. Or unfortunately. Ama kusiko kuwa na wema. Gaddafi was killed. Gaddafi akauawa. Why did I say fortunately? Kwa nini nimesema kwa uzuri? If I was given the money, kama angepewa hizo pesa, because I was also taken to Saudi Arabia to see the king. Kwa sababu pia alipeleka Saudi and they were to give me $500 million. Na alikuwa apewa $500 million. To build a mosque 5 kilometers apart. Ajenge misikiti kilomita 5. And to make sure every young man becomes a Muslim. Na hakikisha kila kijana amekuwa Muislamu. And the Islamic doctrines were to be taught. Na hiyo katiba ya Uislamu ya Muslim ikuwe ifundishwe. And that is why I like Muslims. Na ndio maana nawapenda Waislamu. Because they are very strategic. Because wana mipangilio, wana malengo. They plan. Wanapanga. What you are seeing today, kile unachokiona leo, was planned 40 years ago. Ilipangwa miaka 40 iliyopita. What they are doing in Kenya, yale wanayofanya Kenya they leo, planned 40 years ago. Walipanga miaka 40 iliyopita. Lakini inapokuja Wakristiano, the best thing you know, kile kizuri tunajua is to fight one another. Ni kupigana sisi wenyewe. Is to kill one another. Ni kuuana sisi wenyewe. Is to destroy one another. There is no unity. Hakuna umoja. These people, they have an agenda. Hawa watu wako na mpango. They say it to become, to be able to succeed. Ndio waweze kufaulu. They must increase their population. Lazima waongezee umati wao. Every young person, kila mmoja aliye mdogo, was told to marry 8 or 4 wives. Aliashirishwa aoe bibi wa 8 ama 10. And then they had the brotherhood. Alafu wakashikana katika undugu. Which build an economical empowerment. Wajenge uchumi wao. To build the strategies. Wajenge mipangilio but yao ya uchumi. You are still poor. Lakini we bado ni maskini. Selling your land to them. Ukauza shamba zenu kwao. And the land is a birthright. Na shamba ni haki ya utu. Land is an altar. Shamba ni ya madhabahu. Land is an altar. That shamba ni madhabahu. And if you give this land, na ukipeana hii shamba, because that is one of the strategies they say, kwa sababu hiyo ndio mpango moja yao, we must take away their land, lazima tuchukue mashamba yao, so that we can rule them. So ndioweza kuwaamuru. And
this is a powerful strategic plan. Na hii mpangilio una nguvu zaidi. If I was to be given an alternative, kama ningepewa lingine la kufanya, I will go back to Muslims. Ningerudi katika Uislamu. Because they are good planners. Kwa sababu ni wapangaji wazuri. They have a strategic plan. Wako na mipangilio iliyo kabamba. They know what they are doing. Wanajua nalolifanya. What you are seeing akina Duale are doing. Wale vile akina Duale wanavyofanya. It was planned 40 years ago. Ilipangwa miaka 40 ilipita. It is not a yesterday thing. Si kitu ya jana. They don't care who is going. Hawajali ni nani anaenda. They don't care who is becoming. Hawajali nani anaingia. All what they are interested. Kile wanachokitaka. Our person is there. Mtu wetu wako hapo. Representing our interests. Unashirikisha. But today we want a Kikuyu to be a president. Sasa tunataka Mkikuyu awe rais. Tomorrow we want a Luya to be a president. Kesho tunataka Luya. The other day we want a Luo to be a president. Mwingine Mjaluo. We are visionless. Hatuna maono. We are hopeless. We have no desires. Hatuna mapendeleo. We are just fake. Sisi ni in the name of Jesus. Katika jina la we Yesu. are just fake. Sisi ni because we don't understand. Hatuelewi. What is the plan of Jesus? Hatuelewi mpango wa Mungu. Because Jesus brought kingdom. Kwa sababu Mungu alileta ufalme. Jesus taught us about the kingdom. Alitufundisha juu ya ufalme. He never taught us about the region. Hatukufundisha dini. But we are fighting over a religion. Lakini tunapigania dini. Instead of raising a kingdom. Badala ya kuinua ufalme. The moment you realize that it's about the kingdom. Wakati utakapogundua ni kuhusu ufalme na sio hiyo kanisa ndogo. It's not about you being a pastor. Sio wewe kuwa mchungaji. It's not about being you a bishop. Sio wewe kuwa bishop. It is about the kingdom. Ni kuhusu ufalme. And them they know the kingdom. Na wao wanajua ufalme. We must know the kingdom. Lazima tujue ufalme. Come out of your churches. Katoka kanisa lako. Come out of cocoons of churches. Kutoka uamuzi Come wa out of nonsense. Toka katika ujinga. And belong to the kingdom of God. Just let us associate ourselves with what Jesus came to teach us. Yesu alichokuja kujenga. Because that is the most important. Hiyo ndio ya muhimu zaidi. If we say thy kingdom come, tukisema ufalme wako uje, Kenya will be a free nation. Kenya itakuwa free. If we all of us kama sisi wote join hands tushikane mikono and say thy kingdom come, na tuseme ufalme wako uje, put Catholic away, ondoa Katoliki, put Anglican away, ondoa Uanglikana, put the synagogue away, AIC, put the Reggio Maria away, the AIC away, ondoa wote, and stand with Jesus na msimame and na Yesu, say thy kingdom come. Kenya will be a free nation. The world will be a free nation. Everybody will be a free nation. Kenya itakuwa huru. Religion is demonic. Dini ni ya kishetani. Any religion. Dini yoyote. If I lead you to the religion, nikikuachia I will be demonic. Nitakuwa mshetani. Anybody Anglican mtu yote Mwanglikana is demonic. Lakini mimi sio. Anybody Anglican Mwanglikana is demonic. But me anybody Catholic is demonic. Everybody synagogue is demonic. We need Jesus as the king. As the king. As the king. No demonic outfit. We don't need small gods. We don't need small territories. We need Jesus to lead. We need the kingdom of heaven to lead us. Break every territory. This is what has led us to slaveliness. That is why you are suffering. That is why you are poor. Because of religion. Because of hypocritical teaching. I keep on asking myself. In the book of Revelation, I think it's chapter number 21. They say this book, nobody is allowed to remove or to add anything. If you remove, matohoho will come in your head. If you add, something wrong will happen in your head. Now here, I have 3 books. The Deuterocanonical book. The book that has 88 books. I have the Catholic book, which has 73 books. And I have the Bible that my brother is carrying here, King James, which is carrying 60. Imebeba 66. Still 66. Yes.
In the book of Revelation, katika kitabu cha Ufunuo, it says, inasema if you add, ukiongeza, something wrong will happen to your head. Kitu mbaya itatendeka kwa kichwa yako. If you subtract, utakapotoanisha, something wrong will happen to your... kitu kitatendeka kwa kichwa chako. This book has 66. Hiki kitabu kina vitabu 66. I have that has 77. Niko na ile ina 77. I have that has 83. Niko na ile iko na 83. And I have the Ethiopian Bible that has 100 books. Na niko na ya Ethiopia iko na vitabu 100. Let me ask a question. Niulize swali. Just a honest question. Swali la... Because you have PhD. You have PhD. Who has the matohoho? Whose head is right? The most learned. No. The one that 100 books? The one that is 66? The one that 83? All of the Bible says if you add, something wrong will happen to your head. If you subtract, something will happen to your head. You will be mad person. So does it mean all of us we are mad people? We are all mad people. Because we don't understand what we are doing. We don't understand the Bible. Who said we have to remove the Bible? Who added? Nani aliongezea? And how can we trust the Bible? Na tutawaamini aje? How can we trust the Anglicans? Tunaweza amini wa How can we trust the Catholics? Tunaweza waamini How can we trust pastors? Tunaweza amini How can we trust bishops? Tunaweza amini because they are getting the information kwa sababu from a book that has been subtracted katika kitabu and from a book that has been added. Na katika kitabu so whatever we are reading, it is not what God said about us. Si mpangilio wa Mungu. Only Jesus. Yesu peke yake. Only Jesus. Yesu peke. Yeshua Hamashua can give us anaweza tupatia a revelation. Amen. Tupatie. Only Jesus. Yesu peke yake. Only Jesus. Yesu peke yake can give us anaweza tupa the understanding of this word. Kuelewa kwa hiki kitabu. Because whoever brought us this book had a different agenda. This is not a genuine book. This is not a genuine book. Hiki kitabu sio halali. Because it has, there are books that have been removed. Kuna vitabu zimetolewa. And another one has more books. Na ingine imeongezewa. So who sanctioned this? Ni nani alikabiria hii? It is the time. Ni wakati. From today. Kutoka leo. The revival is coming. Ufunuo unakuja. To know. Ujue. To know the truth about our God. Ujue ukweli kwa Mungu wetu. When I was with Gaddafi. Nilipokuwa na Gaddafi. He gave me a map. Alimletea? A map. Alimletea mviringo wa kujua. He gave me a map. Alimpatia mviringo. And this map, na huo mviringo, he gave me a map of Murang'a. Akampatia map ya Murang'a. He gave me a map of Kiambu. Akampatia ya Kiambu. He gave me a map of Nyeri. Akampatia ya Nyeri. And they had plans on what they are going to do. Na walikuwa wamepanga watakachokitenda. When and how. Ulini na vipi. And he told me. Na akamwambia. Because I told them this is predominantly a Christian nation. Nikamwambia huku ni kwa watu walio wa kanisa la Kristiano. The only people they fear. Wale wanaogopa. It is not the Christians. Sio wa Kristiano. But the Kikuyus in Mount Kenya. Ni Wakikuyu walio Mount Kenya. That is Gaddafi. Gaddafi alisema. Who was telling me. Alikuwa anamwambia. The only people they fear is not Christian. Watu wanaowaogopa sio wa Kristo. He told me Christianity is fake. Wa Kristiano ni bure. But the Kikuyus. Lakini Wakikuyu. In Mount Kenya. Walio Mlima Kenya. Are the only genuine people. Ndio watu walio haki. They are the custodians of the Bible. Ndio waekezaji wa hiyo Biblia. I looked at him. Nikamwangalia. I saw a suicide bomber. Nikaona muuaji. Because I never believed. Wakumlipuaji. I didn't believe in him. Sikuamini ni yeye. Because I thought he was joking. Nilifikia anadhihaki. What really made me to be shocked? Iliyofanya nishangae. He had a map of Murang'a. Alikuwa na mfingilio wa Murang'a. He had a map of Kiambu. Alikuwa na ya Kiambu. He had a map of Nyeri. Alikuwa na ya Nyeri. And that is where they wanted me to concentrate. Na ndiko alitaka akae huko. They wanted me to concentrate on Mount Kenya. Mawazo yake yote Mount Kenya. To make sure Mount Kenya goes back to them. Ahakikishe Mount Kenya imeenda kwao. And in fact, by that time, wakati huo, some few Kikuyu, Wakikuyu wachache, they became Muslim. Wakawa Waislamu. That is when you had Muhammad Karanja. Ndio ulisikia Muhammad Karanja. That's where there Isa Mwangi. That is the time you had Ibrahim Karaoke. Ukasikia Ibrahim Karaoke. Ibrahim Ndura. Ibrahim Ndura. Maina Jenga was called Muhammad Maina. Maina Jenga alikuwa anaitwa Muhammad Jenga. And all we became Muslims. Wote wakawa Waislamu. Because they have an agenda. Because wako na mpangilio. Agenda towards their kingdom. Kuelekeza ufalme wao. So my question here.
Swali langu ni hili. What is your agenda? Agenda yako ni gani? Do you have an agenda? Uko na mpango? My brother, do you have an agenda? Uko na mpango? Apart from now coming to Kenya, ila nakuja you Kenya. Want to preach in Kenya. Unataka kuhubiri hapa Kenya. After preaching, baada ya kuhubiri, what will you do? Utafanyaje? Yes, I'm saved. Ndio nimeokoka. Do you have a plan for me for tomorrow? Uko na mpangilio wangu wa kesho? A Muslim has a plan for them. Muislamu ana mpango wa kesho. A devil worshipper, they has a plan. Muomba shetani ana mpango wake. Buddhism, they have a plan. Wabudha Wahindi wanao. The Indians, they have a plan. Wahindi wanao. What is the plan for the Christian? Upango wa Mkristiano ni gani? Yes, I am going to build a new church. Ndio nitajenga kanisa mpya. How will it change your life? Itabadilishaje maisha yako? Yes, I'm going to join Anglican. Yes, nitaingia kanisa wa Uanglikana. How will it change me? Itabadilishaje yes, mimi? I'm going to join PCA. Yes, nitaingia PCA. How will it change my life? Itabadilishaje? Yes, I'm going to become a Mokorino. Nitakuwa Mkorino. How will it change my life? Itabadilishaje maisha yako? Does it have an agenda? Iko na mpango. There is no agenda. Hakuna mpango. We need to re-strategize back. Tunafaa kujipanga tena. And know our greatest enemy. Na tujue adui yetu mkuu. It is the religion. Ni dini. Religion is demonic. Dini ni kishetani. Let us go back to Jesus. Turudie Yesu. And ask Jesus. Na tumuulize. Show us the way. Tuonyeshe njia. Because even the Jesus you are talking about. Kwa maana Yesu tunayemuongelea. I was in Russia. Nilikuwa Russia, Uruki. In the beginning of this year. Kwa mwanzo wa mwaka huu. And I managed to get into Kremlin. Nikaingia Kremlin. Kremlin is the state house of Russia. Uko ndio ikulu ya uko. Russia is run by the Orthodox Church. Turuki inaongozwa na kanisa wa Orthodox. I was privileged to even have met Putin. Nilikutana na huyo Putin mfalme. And I discovered he is a true Christian. Na yeye ni Mkristiano kamili. But his Christianity is based on the kingdom. Lakini Ukristiano wake unalinganishwa na ufalme. It is not our Christian. Sio Ukristiano wetu. Then he told me, akamwambia, do you know Jesus was black like you? Unajua Yesu alikuwa Mwafrika kama wewe. I told him no. Nikamwambia la. Jesus is white. Yesu ni Mwarabu. He's a mzungu. Ni mzungu. He told me no. Si. Jesus was black. Yesu he told me another thing. Do you know Christianity? Unajua Ukristiano emanated from Africa. Ilianza hapa Afrika. I said no. Nikasema it's from Vatican. Imetoka Vatican. It's from European countries. Imetoka kutoka Uruki. It's from Israel. Imetoka Israeli. He said you are a fool. Akamwambia wewe ni mjinga. You are a fool. Wewe ni mjinga. Christianity came from Africa. Ukristiano ulitoka Afrika. But we are able to change. Lakini sisi tunaweza kubadilisha so na kugeuza. So that it can fit us. Ndio we make you slaves. Tuwafanya watumwa. So the religion that Jesus you are teaching people today. Yesu mnaohubiri watu leo. It is not the Jesus that he is in the Bible. Sio Yesu aliye katika Biblia. We are talking of a Jesus who is religious. Tunaongelea Yesu aliye wa dini. The true Jesus Yesu was wa ukweli alikuwa a kingdom seeker. Alikuwa wa ufalme mtafutaji. Thy kingdom come. Ufalme wako na uje. He was for God. Yeye alikuwa wa Mungu. He was for God's kingdom. Alikuwa wa ufalme wa Mungu. He was preaching kingdom. Alihubiri ufalme wa Mungu. And this is the message. Na huu ndio ujumbe. That we must preach to people. Lazima tuhubiri. The kingdom of God. Ufalme wa Mungu. It is the most important. Huu ndio wa maana kabisa. It is not about which church do you go. Sio kanisa lile unaloenda. It is not about who is your pastor. Itajalishi wewe mchungaji wako. It is not about who is your bishop. Itajalishi kasisi wako mkuu ni nani. Who prophesies to your life. Ni nani anakutabilia vizuri. Are you in the kingdom? Uko katika ufalme. You are either in the kingdom of the devil. Wewe uko ndani ya ufalme wa shetani. Or the kingdom of God. Ama ufalme wa Mungu. And if you can never be somewhere. Hauwezi kuwa hapo katikati, hauwezi kuwa vuguvugu. Lazima uelewe. That is why they say Kenya is the springboard of the revival. Ndio wanasema Kenya ndio springboard of revival. Of the kingdom of God. Kwa ufalme wa Mungu. And the kingdom, that is what you're talking about. Exactly 3 p.m. Katika saa 9 kamili. We will do something. Tutafanya kitu. That will change this world. Tutabadilisha huu ulimwengu. We will do something. Tutafanya kitu. That the entire world will change. Now we are getting into the next and the important phase. Tunaingia katika awamu nyingine ambao ni muhimu. We said we are going to have a long day. Leo tulisema tuna siku ndefu. But destroy everything that has been haunting this country. Itakayoharibu kila kitu ambao kimeathiri maisha. It is a sacrifice. Tutatoa dhabihu. And I have something good for you. Nina kitu kwenu. I have got something.
Nina kitu kwenu. When God called me, wakati Mungu alipomuita, he called me with a responsibility. Alimuita na majukumu makuu. And he gave me a role. Na akampa kazi. A role that I am moving all over the world. Ambayo anaendeleza katika dunia mzima. And I'm speaking to the stargates. Na ninaongea katika milango ya nyota. Every stargate. Kila mlango wa nyota. We have 12 stargates. Kuna milango 12 ya nyota. One is in his country. Moja iko katika hili dunia. Another one is in France. Ingine iko Ufaransa. Another one is in Kenya. Ingine iko Kenya. Another one is in Canada. Ingine iko Canada. Another one is in Brazil. Ingine iko Brazilia. Another one is Malta. Ingine iko Malta. Another one is in the Middle East. These are stargates. Hizo ni milango ya nyota that rule the world. Ambao zinatawala dunia. Those that started early, wale walioanza mapema, they knew about the stargates. Walijua juu ya milango ya nyota. When you went to speak about the stars, unapoenda kuongea juu ya nyota, you are told stars belongs to waganga. Unaambiwa nyota ni za waganga. It was a hypocritical move. Ilikuwa unafiki wa kikuu. To remove you from the will of God. Kukuondoa katika upendo wa Mungu. I was in the Stonehenge. Nilikuwa katika Stonehenge. It is in the UK. Huko iko UK. In the Stonehenge, katika Stonehenge, it is the altar that rules the world. Ni madhabahu ambayo inatawala dunia. They are big stones. Ni mawe makuu. Which are believed they must have come from Wales. Na ninaamini imetoka kutoka Wales. They believe that it might have come from Wales. Wanaamini inaweza kuwa ilitoka Wales. Or from Ireland. Ama kutoka Ireland. Nobody really knows. Hakuna mtu ajuaye kamili. But they are huge stones. Lakini ni mawe makuu sana. He has been there. Makuwa hapo. And he knows that is where all witches conglomerate. Anajua wachai wote wanakutanaga huko. All the witches of the world. Wachai wote wa dunia. That is where they meet. Hapo ndipo wanapokutana. At the Stonehenge. Katika mawe kuu. I hope my brother you know that. Katika ukuta wa mawe. I was in that altar. Alikuwa katika hilo dhabahu. And I destroyed the work. Na akaiharibu kazi yake. And God said you've done it, my son. Na Mungu akasema you've done it. And these altars, haya madhabahu, they have subjected you to poverty. Yamekuhusisha katika umaskini. That is why you have always been a slave. Ndio maana umekuwa mtumwa. And when I went to Mount Kenya, nilipoenda mlima Kenya, all the pillars that I found at Stonehenge, huko Stonehenge, I went to the top mount. Nilienda juu ya mlima of Mount Kenya. Katika mlima Kenya. There is a temple there. Kuna meza hapo. And this temple, na hiyo meza, is exactly ni kamili. Is exactly the Stonehenge. Ni kama ile ya Stonehenge. All the pillars. Kila mashikilio ya the sun rises from east. Jua linatokelezea kaskazini. At the Stonehenge. Katika hiyo jiwe la Stonehenge. You go to Mount Kenya. Ukikuja Mount Kenya. The sun rises from Mount Kenya. Jua linatua kutoka Mount Kenya. Kuelekea katika hilo dhabahu. It is 100% similar. Ni 100% kufanana. And that one, hiyo iliyo huko in the Stonehenge, katika Stonehenge, it is what that people from that world, wakati watu wa kutoka hiyo dunia, they used to rule the world. Walikuwa wanatawala dunia. I was asking myself a question. Nilikuwa najiuliza swali. That in year 1900, katika wakati wa 900 kamili, maybe 1918, ama when the British were moving, all over the world, wazungu walikuwa walipokuwa and they ruling the world, na wakatawala dunia. Right now the population of the United Kingdom is about 156 million. Wakati huu wa umati wa Uingereza ni kama 150 million. 56 million. 56 million. Around there. Hapo hivyo. What could have been the population of the United Kingdom? Umati wa United Kingdom ungekuwaje? In 1900. Katika 1900. If you compare, you are 156 million. Ukilinganisha na hiyo ya 156 million. Sorry? You're only 5 million. Now, what could have been the population of the United Kingdom? Wakati huo United Kingdom ilikuwa na watu wangapi? Like 1900. Now they are 156. If you can go backwards, it's about 5 to 10 million people. Walikuwa kama milioni 5 ama 10. But they conquered Kenya. Lakini wakachukua Kenya. They conquered Middle East. Wakachukua Middle East. They conquered Canada. Wakachukua Canada. They conquered all over the world. Wakachukua dunia yote. They ruled the world. Wakaamuru dunia yote. Sorry, even wakatawala dunia yote. You are ruled by them. Hata huko Ireland. Only 10 million people. Watu milioni 10 were ruling the world. Walitawala dunia. Until today, mpaka wa leo, we are under Commonwealth. Tuko chini ya Commonwealth. We can't make any noise.
hatuwezi piga kelele. The king will be here. Mfalme atakuja. And they will be asking us, what are you saying? Na atatuuliza twasemaje. So if you look at it, ukiangalia, is it that they are so powerful? Ni kuonyesha wana nguvu sana. They have a secret. Wako na siri. And this is what we are destroying tonight. Na ndio tunaharibu leo. Kenya must rule. Kenya lazima itawale. Hallelujah. We must rule the world. Lazima itawale. It's only understanding. Inaeleweka. It's only you understanding. Ni wewe tu kuelewa. The principles of altars. Majukumu ya madhabahu. This is what the witches used to rule us. Hiyo ndio wachawi wanafanyaga ndio watutawale. Ukibadilisha and to the will of God, katika mapenzi we ya Mungu, become what God wants us to be. Unakuwa kile Mungu anachotaka. We were created. Tuliumbwa with a power, na nguvu, with a zeal, na with an authority, na una mamlaka by God. Na Mungu. You are very special. Wewe ni maalum. So I'm looking for two elders. Natafuta wazee wawili that are 99 years old. Kutoka miaka 99 or 100. Ama 100. If you are here, you are 99. Kama uko hapo karibu kufika miaka 100. 99. 99 kuendelea. A man who is 99. Mzee aliye miaka 99. Ukamuthe miaka 90. Another one with 90 years. Ukiwe na 90 ni uriku? Oya, nioneka. Yes. Ka hapa. Na Ngai namwendete mwina riri. Sit here. Ukaguka ikare hau. Wena miaka igana? Ucio waigana. Kamari ingi atia? Ucio waigana. Hari ungioroka hari. Riu ni twaingira igongona-ini. Kama wewe ni mama uko na miaka 90 kwenda juu, nataka wawili. My friend. Miaka 90. My girlfriend. Kairetu gakwa. Maitu ina miaka 90. Kairetu. Iyo niyo ngwenda na makiria. Kigo kia Ngai kiugaga mundu uria murathime nake nduni Ngai ri. Aikaraga kuma miaka 100. Ukatutothie. Thĩinĩ mũrĩende na mũkarathimwo nĩ Ngai. Tuthiĩte. Kũringana na kiugo gĩake thĩinĩ wa ibuku rĩa Isaia 57:57. Kiuga mũndũ ũrĩa mwende na mũrathime nĩ Ngai ũrĩa mũthingu na wendete Ngai. Amũigaga miaka 100. Ũkai haha. Ni mutumia wako huyo? Aya, ugo ina be. Ina be goko. Wewe na igana? Naite. Ndirenda andu aite ni ciana. Ndiraria na ciana umuthi. Uraria wena miaka igana? Ndukie kama mathabu macio. Na ihenya. Mutumia wa miaka 90. Ndiraria na ciana. Miaka ite ni twana. Ukana ihenya tengera. Rutengere. Ikarira haha. Tura 1 Kairetu yeni gaka. Kabe ne kabe gako gaka. Thii kare haria. Yes. Ale noge. Murehe miaka igana? 98. Mwire okay. Turenda kurwa na kigongona kia miaka 700. I want you here with your chair. Yes. I want you come sit here. Sit here. Okana we no murehire. We tigana na bisha. Uka. We mu Catholic na mu Anglican muikare ha. Abotige. Ukana gete gyaku. Tureka toto demolition. Kuma Anglican ginya Catholic ginya ndui. Turamomora umuthi ginya ugwa bona indo ciake ciothe. Niko hujia turahujia. Nataka youth. Wavulana 15 to 22. Simama na miguu yako. Kiti yako iko wapi? Wake up. 3 girls. I need 3 girls.
One girl. Another girl. Praise be the name of God. Praise be the name of God. What you're about to do, it is very unique. It never occurs. But the witches do it. No arogi ne mekaga oguo. But we the Christians, we don't do it. No ithu akristiano tutiekaga oguo. Because we don't understand it. Tondu tutimenyaga wega. For them they use the Bible. Othe mahuthagira Biblia. To destroy altars. Makatharia mathogongona. Or to build altars. Kana gwaka magongona. Today I want us to be guided. Mothe ndenda tutongorio. By the book of Judges. Kibuku ria tirereri bururi. Chapter number 6. Murango wa 6. And the children of Israel na ciana cia Israeli did evil in sight of God. Mageka oru mbere ya maitho ma Ngai. And God handed them over Ngai akimanengerana into the hands of the Midianites kuri thũ ciao cietagwo Midiani for 7 years. Miaka 7. Until such a time nginya gugikinyirira hindi they suffered and they suffered. Makiria ruo. But God sent an angel Ngai agituma muraika to Gideon, kuri Gideon, the son of Joash. Murio wa Joash. And he told Gideon na akamwambia Gideon that what you are going through, kila unachopitia, it is a battle ni vita that was created by your own father. Ilianzishwa na baba zenu. But remember, lakini kumbuka, Gideon was preparing 32,000 men. Alikuwa anatayarisha jeshi ya 32,000 to go and fight the Midianites. Waende wakapigana na Wamidiani. But when God appeared to him, lakini Mungu alipomtokelea, he told him it's not about the army. Alimwambia sio kwa maana ya ujeshi. It is you. Ni wewe. You shall win this battle. Wewe ndio utashinda hii vita. As a man. Kama mwanaume. Not as an army. Sio hiyo jeshi. And then he asked a question. Alafu akauliza swali. I am least in my family. Mimi ndiye mdogo kabisa kwetu. We are least in our clan. Sisi ndio wa chini kabisa katika ukoo wetu. How can we be able to do this? Tunawezaje fanya hili? How can I be able to do this? Nawezaje fanya hili? Then God spoke to Gideon. Mungu akamuongelesha Gideoni. And he said to him, akamwambia, you man of valor. We mundu uri urume. You man of valor. We mundu uri urume jamba. You shall win this battle. Niukuhotana mbara eno as a man. Ta mundu urume. Then he told him, agicoka akimwira, get 11 people. Caria andu 11. Then go to the courtyard of your father. Uthie nja ya thoguo. Then pick 2 bulls ucarie tutegwa twiri of 7 years. Twa miaka 7. Go slaughter 1 bull. Uthie uthinje ndegwa imwe. Destroy the altars of your father. Uthukangie magongona ma thoguo. Then slaughter the second bull. Uthinje wengi. And build me an altar. Ujakire kigongona. This was amazing. Ucio wari horo wa magegania. Very much amazing. Uhoro wa magegania. Because when God handed these people into the hands of Midianites, hindira mwathani aneanire andu aya moko-ini ma Midiani, it was for 7 years. Yari miaka 7. And he says, the Bible says, he handed them over kiugo kia Ngai kiroiga akimaneana gwi thu into their enemies moko-ini ma thu for 7 years. Miaka 7. But remember, he's now telling Gideon, na riu arera Gideoni, go to the courtyard of your father. Thie nja ya thoguo. And they pick 2 bulls. Woe tutegwa twiri. They are 7 years. Ciothe ciina miaka 7. So when God handed them over, hindira mwathani amaneanire moko-ini he ma thu, also created a solution. agicoka agithondeka This kihonia. solution was living with them. Kihonia giki giikaraga nao. These bulls were with them. Ndegwa ici ciakũraga nao. But they never knew no matioi that these are the bulls ici nicio that ndegwa will iria set them free. ikamarekereria So the ikamohorithia healing of your body, thĩinĩ wa mwĩrĩ waku, the healing of your body, kũhonio kwa mwĩrĩ waku, the healing of your nation, kũhonio kwa bũrũri the ũyũ, healing of your land, kũhonio kwa the tĩĩri ũyũ, healing of your country, kũhonio kwa bũrũri ũyũ, you will not get it from outside. ndũkũruta nja, It is within you. wĩ thĩinĩ witũ. When you went into the challenges, mwaingĩra thĩinĩ wa matĩthĩnĩka, when you went into the hĩndĩ challenges, ĩrĩa mwaingĩrire mathĩna-inĩ macio, God also created nake mwathani a agĩthondeka solution for the challenges. kĩhonia kĩa mathĩna The macio. challenges we've been living with them, mathĩna marĩa tũkoretwo tũgĩikara namo, we also been living with the solution. tũcokoretwo tũgĩikarania na It is kĩhonia kĩamo until the time comes. kinya rĩrĩa ihinda rĩrĩkinya. When the time comes, ihinda rĩakinya, God will reveal to you Ngai nĩekũmũguũrĩria these bulls
ndegwa ici that you, Gideon, we Gideon have been taking out utwaraga ikareithio to grace, ikareithie it is the solution to your necio problem. kihonia gya thina But wanyu. remember, Gideon was preparing 32,000 men, ririkana Gideon athondekaga andu 32,000 so that to go and fight against the Amalekites nigetha mathi makarwe na Amidiani and fight them. na Amaleki. But God no had mwathani his own army in the compound, ari na jeshi yake thiini wa army of njeo, 2 bulls, jeshi ya army ndegwa of igiri, only 2 bulls, jeshi ya ndegwa igiri that were to destroy iria ciathia the entire guthukagia Midianites itura riothe and the Amalekites just in one night. thiini wa utuku umwe. The problem of this nation, thina wa bururi uyu it is not coming outside. nduraima nja, But the reason I have my brother here, gitumi kiria twina muru wa ithe witu I saw it in the night niliona usiku as I was sleeping. riria I had a dream. nionirwo utuku aima na There was a kiroto white man kuma na mundu in muthuku my church, thiini wa kanitha wake, and we were breaking an altar. na mekubunjaga kigongona, That this altar na kigongona giki is a representation of their fathers. ni muhanano wa maithe make. So I didn't know, ndikumenyaga because I wanted to stop you from coming, nikwenda kumugiria because we had guka agreed you come on Sunday, mukwiritwo mugoka Sunday because I had invited this lady. ni tondu ndirari mwite But I tried to say no. ndageria I kurega, had a voice telling me, ndaigua mugambo thiini I am wakwa sending them. ni ndiramatuma I am sending them. ni ndiramatuma. So when you came in, riria mukire I saw the man I saw in the dream, ndonyonire mundu uria nguonete because it kiroto-ini. is God who brought him here. ni Ngai uria hire muthuri uyu. Listen this. Thikiriria, He is staying here for 90 days. araikara guku thiku 90. How old are these men? athuri aya ni a miaka igana? ni a miaka 90 guthi na mbere. 90. You need to understand how God works. ni mukwenda munyite uria mwathani arutaga wira. You need to understand. mukwendwo He mumenye will uria be Jehova here for arutaga 90 wira. days. egũikara guku mieri 3 thiku And I'm dealing with the 90. 90 years people. na aranjia na miaka ya andu a miaka The man who is 90. about to be buried now, mundu ucio urathi guthikwo, if you decode his number, ungita miaka namba he ciake, operates in number 999. anyitanaga na namba 999. If you turn number 9 upside, ungikarurania namba 999 it is 666. yukaga 666. That is the altar that has been operating iyo in. niyo kigongona kiria tungataga. And that is why you have 90 years here nikio twina andu a miaka 90 and 90 days here, na thiku 90 so guku, that we can be able to counter that altar. nigetha turwe na kigongona kiria. Because we cannot be able to counter ndungihota kurwa nakio what you cannot be able to do. kiria utangihota gwika. And why we have all old people here kiria gina andu akuru guku and the young people here na andu anini is because once we destroy it, twathukangia. he had 2 bulls, ari na ndegwa ici, one for destruction imwe yari ya and guthukangia one for building. na imwe ya gwaka. So once we destroy, we twathukangia must raise a generation no nginya tukirie that will take ruciaro over. ruria rukuoya. Hallelujah. Hallelujah. We must raise a generation that will take over. Because when Raila took over, he was a young person. ari mundu He was not an munini, old person. ndari mundu mukuru. So we are destroying turathukangia and building. na gwaka. That is the book of Jeremiah 1 verse 10. Jeremiah. Today ora umuthi I have set you over nigutumite nations ni matura and the kingdoms na mathamaki to uproot, umunye, to destroy, uthukangie, to dismantle, no then tharanie, plant ucoke and uhande build. no ake. So we have to destroy with this one, athuri ana and atumia no then nginya plant matharie with this one. na waya nini make. Then I don't know something you are carrying in your pocket or wherever it is he kindu muthuri that we are wakuite. going to use as a sacrifice. Are we together? twi hamwe. Are we together? What you are going to experience tonight? kiria mukuona umuthi. Last time I was at Kalonzo's function hindi ngitu arari igongona ria when Kalonzo, he was launching his bid for the hindi ria presidency. aranjagiriria mubango wake wa gutuika muthamaki. And I said, ngiuga atiriri, in a week's time, thiini wa kiumia we are kimwe going to have a breaking news tugukorwo na ndeto njeru because of what Kalonzo has done. ni undu uria Kalonzo Because eka. the move of Kalonzo there was prophetic. muthiire wa Kalonzo Uhuru Park wari wa urathi. Kalonzo was launching a political revival. Kalonzo arariukirie siasa njeru.
we are launching a religious revival. Turariukia kuguorio kweru gwa And we kanitha. will be raising an economical revival. Na nitukwambararia kigongona Because giotonga. these things will move Ni tondu together. maundu ma meguthie me hamwe. And they will work together. Na mekurutithania hamwe. And this man had to go. Na mundu no nginya ngirathire. Because he was he was the pillar. Ni tondu no urari gitugi. Another man will go Mundu ungi ni aguthie. in Uganda who is also connected to this. Na no munyitithanie na ndeto eno. And another man will go. No ngi ni aguthie. It could be a man or a woman Ka akorwo mundurume ka mutumia. in TZ. Kuria Tanzania. And these all are connected in rituals. No the ni anyitithanie magongona-ini But moru. again, Na riu ningi. we have another brother here Twina muru wa ithe witu guku. who will also join Ni akuma join. this other brother. Why are all these things happening? Maundu ma mothe marekika niki. They are happening because God is cleaning his house. Ni marekika tondu Ngai ni arathambia nyumba yake. God is cleaning his house. Mwathani ni aratheria nyumba yake. And after that, Na thutha wa uguo all the brothers will go. ariũ ithe witũ arĩa othe megũthiĩ. The younger brother will lock the door Nyina ũrĩa mũnini nĩ ekũhinga mũrango from inside, kuma na thĩinĩ, not from outside. no ti kuma na nja. Meaning all of them, Kuga othe they will be inside. megũkorwo And then we thĩinĩ. are going to have Na nĩ tũgũkorwo the revival. na ũguũrio. The revival will start. Ũriũko. This is how God operates. Ũguo nĩguo Ngai So arutaga that's why I wĩra. told you this is not a church. Nĩkĩo ndĩmwĩire no ti This kanitha. is an altar. Gĩkĩ nĩ kĩgongona. Let me take you backwards. Rekei ndĩmũcokie na thutha. This house Nyũmba ĩno was built in 1930 yakirwo 1930. by the Jew community. The Jew community, The Jew nĩo makire gũkũ. they wanted to settle in Kenya. Mendaga gũtũũra Kenya. From Nakuru all the way to Kitale. Kuma Naikuru mathiĩte That is Kitale. where they wanted to build Israel. Kũu nĩkuo mendaga gwaka Isiraeli. But the British government refused. Thirikari ya mũthũngũ But they had ĩkĩrega. already started building their storehouses. No nĩ manjĩtie gwaka thitoo Because ciao. these are Ici storehouses. ciothe nĩ They thitoo. were built in 1930. Ciakirwo 1930. When I came to this building, Hĩndĩ ĩrĩa okire gũkũ this building was not occupied Nyũmba ĩno ndĩarĩ mũndũ. had never been na occupied by ndĩrĩ anybody yaikarwo nĩ mũndũ since 1930. kuma 1930. Only files Tiga fairo for coffee cia kahũa that were from 1930. cia kuma 1930. So it's me who removed the files. Nĩ ndarutire fairo ici. Nĩwe warutire The fairo house icio. was not, the house was virgin. Nyũmba yarĩ thingi. Was virgin. Yarĩ thingi. That is the time my mother was born. Nĩguo maitũ nyina aciarirwo. When this building was Hĩndĩ ya nyũmba ĩno yakagwo. created. Yakirwo. And unfortunately, because their mission did work, No nĩ ũndũ wa mũtino maũndũ mao they matiekĩkire. went to Middle East. Magĩthiĩ Middle East. So Middle East is not what they are telling us. Middle East tiguo itũũra rĩao. Because had they been accepted here, Korwo nĩ metĩkĩrĩkire they gũkũ. will be telling us the walls, the wall of the wailing walls, Mangĩakĩte thingo gũkũ. and everything they tell us in Israel will be here. Na maũndũ mothe meragwo Because Israeli it is tũngĩmona British, it's the gũkũ. British who refused them Nĩ to be here. mũthũngũ waregire. So if they were accepted Korwo nĩ to be metĩkĩrĩkire here, gũkorwo gũkũ. then Kenya will be the Israel. Kenya nĩyo ĩngĩrĩ Isiraeli. So the Israel they are telling us about, Isiraeli ĩrĩa it's maratũra a ũhoro fake wayo Israel. nĩ ya maheni. It is not a original ya Israel. mbere. Because if Korwo the British agreed, mũthũngũ nĩ etĩkĩrire this would be one of their storehouses. gũkũ kũngĩrĩ thitoo ciao. These buildings you see Nyũmba here, ici mũrona gũkũ. all the building from here Nyũmba down, iria ciothe mũrona to raini Marikiti. yothe kinya Marigiti. they were built by the Jew community Ciakirwo nĩ Isiraeli They acio were metagwo Jew. storehouses Nĩ ciarĩ thitoo to keep their food. cia kũiga irio. They wanted from Nakuru Mendaga kuma all Naikuru the way kinya to gũthiĩ naguo to some parts of Uganda. kinya Uganda. That is where they wanted. Nĩkuo mendaga Because they were coming home. tondũ mokaga mũciĩ. Because the Jew community Nĩ tondũ Jew are in this country. maimĩte gũkũ. The sons of Judah, Ciana cia Juda, the sons of Jacob, ciana cia Jakubu are in this country. me gũkũ bũrũri If you ũyũ. read the book of Ezekiel chapter number 48, Ũngĩthoma Ezekiel 48 it tells you about the children ekwĩraga ũhoro wa ciana. of Jacob, Ciana cia Jakubu, Naphtali, Naftali, Reuben, Juda. They were told to guard the Mount Zion, Marirwo magitĩre kĩrĩma kĩu gĩa Sayuni and they live by the Mount Zion. na maikare kĩrĩma-inĩ kĩu. Here there is a question Haha hena kĩũria that you don't understand. kĩrĩa mũtũtanyitaga. Mount Zion, Kĩrĩma gĩa Sayuni according to the book of Genesis, I'm going to give you, kũringana na ibuku rĩa kũguũrĩria it is south of Mediterranean. nĩ kĩanda kĩa Mediterranean. Where is Mediterranean? Mediterranean ĩkũ? It is there in Cairo.
Cairo, Egypt. So where is south of Mediterranean? Mediterranean. Where is it? Neko. Is it this on the other side of Israel Asa. or the other side of Kenya? So Mount Zion, it is south of Mediterranean. Mediterranean Sea. So therefore, and it is in the middle of the world. Is Israel in the middle of the world? Where is the middle of the world? It is where we have the equator. Where is the equator? It passes through the Mount Kenya. Yes, Mount Kenya. If you go the other side of Nanyuki, that is where you have the equator. So that is where Mount Zion is in the middle of the world. Mount Zion And when God was preparing the children of Israel, He prepared them from Mount Sinai. He told them, cleanse yourself. I am taking you to Mount Zion, which is beyond the rivers of Cush. And where is Cush? It is Ethiopia. So beyond the rivers of Cush, it is in Kenya. Are you understanding me? This is where the Garden of Eden, it is in the eastern side of Iradero. The Garden of Eden, it is the eastern side of the world, but at the middle of the world. Eastern side, that's according to the Genesis, but at the middle. Where is the eastern side? Where is the east of the world? Where is the east of the world? Where are we? Yes. East Africa. East Africa. It is the east of the world. At the middle of the world. Now you can understand. That's the reason you are here. The people who rule the world, they are people from Ireland. If you are in America and you are not a genealogy of Ireland, like Trump is, and all the leaders in America, they have a bloodline traced to Ireland. Because these are the guys that rule the world. Even the stones that are at the Stonehenge, it is these guys that took it there. The altar that is at the Stonehenge, it was created by them. But the United Kingdom people hijacked it for their own purposes. So your altar can be taken and swapped. This is the reason this guy has come to surrender. So give us what you have brought here. The people who hijacked the whole system are the people called the Catholic people. These are the people who changed. The first church is not Catholic. It is Orthodox. In St. Peter's, in Russia, that is where we have the first church. The Catholics, by their own agenda and their own plans, they hijacked the system and they created the Roman Empire. Then they created a system where all these churches, including Anglican, are ruled by the Catholics. Because we follow their doctrines. The clothes I'm wearing here, the clothes I'm wearing here, this is a religious. They are Catholic. I'm pretending to be a good preacher. But still I am in their attires. Because they ruled my psychology. Give me the candles. My brother, I want you to come. Give me the matchbox. It is 3 p.m. It is 3 p.m. Praise be the name of God. It is the time to destroy the altar. It is the time to come out the Babylon kingdom.
We are coming right now out of the Babylon kingdom and getting into the kingdom of God. And we have two people representing the Babylon kingdom. These are representatives of the Babylon kingdom. It is true. Yes, the Pentecostal and the Catholic. This is the mother of this. So you are coming here. Yes. Hold these candles. One each. And the two elders, two men. Thank you. Natumiere. Mutumia. Negero oyo. Oyo. Na ogesti. Negero oyo. Onu e mukorofio. Negero oyo. Thank you. No negera mudhogo ha. Thank you. Now, I want you to get that light. Just tap it from there. Tap the fire from there. No. Use this one. Yes. Now, stand here. Now, you go get the light from there. Put it here. Yes. Come here. Yes, also. Go do the same. Stand there. Okay. Nawe kijana kuja. This kingdom, it is the kingdom that we spoke about. The Ramogi kingdom. The Baal kingdom. The forces of darkness. Come, stand here. Simama hapa. Now, nataka, I want you to police up and put off that fire. Thank you. Put your hands together for Jesus. Ozamakiwa kingdom, the Babylon kingdom has gone down. Yay! Down. Yes. Jesus by the name. Yes. Amen. Yay! Now, put this on. Yeah, light this one. Okay. Kuja. Akeria. Come with it. Come with it. No. Don't put. Where? Nike where? Go hora. No, this one. Carry this one. Carry this one. Yeah, leave that. Put the fire to our elders. Return what you took away from our elders. Return what you took away from our elders. In Jesus' mighty name. Come. Put it on from our elders. Light up Kenya. Light up Kenya. Light up Kenya. Thank you. Now come here. Stand here. Stand here. Bubusela. We are going to do 9 times. Bubusela. 1. But thy spirit says 2, 3, 4, has been removed in 6, 7, 8, 9, 10. Wazee, hand over kwa watoto wenu. Hand over kwa watoto. Peaneni mshumaa. Simama. Patia watoto wenu mshumaa. Patia watoto wenu. Shika. Kuja, chukua. Mnagereo sio. Vijana chukueni mshumaa. Now, give me the revival
back to Kenya. Amen. Thank you. Hallelujah. 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 Thank you. Thank you. Now, okay. Shikai. I want this flag to come here. I want you to hand over this flag. Bring it, give it to me, like you are giving the flag itself, the flag. I hand over the freedom. Okay. Say, I hand over the freedom to the nation of Kenya. That from today, the revival has come. I surrender in Jesus' name.